Već 8 godina septembar je, možemo reći, najvažniji datum u kalendaru Sportskog saveza opštine Aranđelovac, upravo zato što se tada održava atletska trka 1300 kaplara, koja je ove godine okupila rekordan broj učesnika, a s obzirom da je prošlo dovoljno vremena da se slegnu utisci, mi Bojana Nikitovića, predsjednika Sportskog saveza, pitamo da li je trka protekla u skladu sa planom i u skladu sa očekivanjima. Dobro ste rekli, mi beležimo porast broja takmičara i to nas raduje i pokazuje nam da smo na dobrom putu, ali pre tih nekih lepih stvari o kojima se zaista dosta priča od završetka trke pa do danas, ja ću pomenuti da smo analizirajući ono što se događalo pre trke, za vreme trke i posle, izveli već polako neke zaključke da bi trebalo da budemo bolji, sigurniji, primetili u, da tako kažem, komunikaciji sa takmičarima koji nekako uvek insistiraju na lepim stvarima, a mi pokušamo kao upravni odbor i rukovodstvo Saveza da saznamo i šta nije bilo dobro, da li nam je nešto promaklo u organizaciji, pa par nekih sitnica, a to je da smo imali problema na okrepnim stanicama, na jednom mestu nedostatak vode u ovoj trci na 10 kilometara i nešto što se pominje i na što smo mi računali ove godine, a to je gužva na stazi. U smislu da imamo povećanje broja takmičara i propusna moć te naše staze, tog kruga koji je 2,5 km u pojedinim delovima možda pravi problem. Pre svega elitnim trkačima kojih je i ove godine bilo dosta kod nas na trci, što dovoljno govori o kvalitetu trke, jer oni žele da postignu što bolje vreme. Opet rekreativci, naravno, i oni se takmiče i žele što bolje vreme, ali nekako njima to sigurno nije u prvom planu, što nas opet negde raduje. I mi tu sad negde treba da uslovno rečeno biramo između elitnih takmičara i rekreativaca, to nećemo raditi, pokušat ćemo da napravimo što bolje uslovi za jedne i za drugi, da naša trka bude i dalje zanimljiva za sve učesnike. Kada govorimo o elitnim trkačima, dokaz da smo na dobrom putu jeste i to da smo od ove godine sigurno ulazimo u neki deo istorije srpske atletike, kada su u pitanju trke na putu, imamo juniorski državni rekord Merije Mehmedović ovde u Aranđelovcu, tako da eto, to je jedan lep podatak, sve smo to postigli zahvaljujući tome što je naša staza sertifikovana, što imamo službena lica koje su delegirane od strane Srpskog atletskog saveza, što smo prijavili ovo takmičenje i samim tim i postali interesantni i za tu vrstu trkača. Kažem, Merija Mehmedović je oborila državni rekord u juniorskoj kategoriji devojke do 20 godina. Ono što je interesantno, ostao je za 1 sekundu kratak rekord staze koji drži Olivera Jeftić. Inače, dvostruka pobednica Olivera Jeftić ovde, dvostruka pobednica sad i Merija Mehmedović, Nevena Jovanović takođe jedan od atletičara koji ovde triumfuje. Tako da, to su sve neke lepe i pozitivne stvari i prosto postaje prestiž očigledno trčati na našoj trci. Ono što nas posebno raduje jeste porast broja rekreativaca. To je isto nešto što prija i ovih dana malo komentarišemo i sa ljudima koji dosta trče po Srbiji. Recimo naša Anđelovčanka koja je bila treća, Elizabeta Stanković u trci na 10 km, koja ima ogroman broj trka tu iza sebe, kaže da je primetila da mnogo ljudi više gleda trku, da se interesuje, da se o trci priča, da sve više naših sugrađana trči i juče smo baš razgovarali, kaže da interesantno je trče i klinci, ove trke od 5 i 10 km, tako kažem, i odrasle. Samo da kažem da smo imali za 20% porast broja trkača u ovim glavnim trkama u odnosu na prošlu godinu, dakle na trke na 5 km i 10 civila i trka vojske policije, 20% više trkača u odnosu na prošlu godinu, a ono što nas raduje jeste porast broja dece na školskim trkama. Mi smo od prošle godine, zahvaljujući udruženju pedagoga fizičke kulture opštine Aranđelovac sa kojim imamo odličnu saradnju i upravnom odboru Sportskog saveza podigli i trku školaraca, odnosno memorijal Lazara Ćirovića na jedan viši nivo u smislu da vodimo evidenciju koliko dece trči, analiziramo taj broj, mi samim tim vidjet ćemo gde možemo eventualno da pojačamo taj dogovor sa udruženjem pedagoga, da imamo više dece i ono što je novina u odnosu na sve prethodne godine, u poslednje dve su nam se priključili preškolci iz Dečije ustanove Duka. Dakle, veliki broj profesionalnih trkača, rekreativaca, sugrađana, ljubitelja atletike, sporta, dece, kakve su konkretne brojke?
Pa ajde, ja ću da kažem da smo imali 726 validiranih prijava na ovim trkama odraslih, od toga 200 trkača na ovoj glavnoj trci 1300 kaplara na 10 km, 307 na 5 km, tu beležimo baš veliki porast i kada je u pitanju trka vojske i policije 219 prijavljenih. Ono što jeste evidentno da ponavljamo se iz godine u godinu, a to je da broj učesnika kada su u pitanju trka vojske i policije zavisi od mnogo toga, pre svega kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, od nekih onih obaveza koje oni imaju iznenadnih, pa se prijavi veliki broj, pa manji broj dođe i tako dalje. Pričamo o trkama školaraca, prošle godine smo imali 656 učesnika ukupno, ove godine 769, što je za 113 devojčica i dečaka više. Po razredima, recimo, imali smo 4 manje preškolaca, 36 više učenika prvog razreda, 37 drugog, 15 više. Dakle, u svim trkama smo izuzev preškolaca i imali više devojčica i dečaka. Interesantno je da smo u trci petog razreda imali 47 manje devojčica i dečaka. Tako da, eto, to je jedna onako podatak da možda sa profesorima vidimo šta se tu događa. Porast čak i u trkama predškolaca, odnosno srednjoškolaca za nekih 4 samo takmičara i ono što je evidentno jeste da najveći broj takmičara imamo u tim nekim nižim razredima, predškolci i sve negde do 5. razreda, a onda posle 6., 7., 8. razred opada broj dece. Recimo, najviše takmičara kada su u pitanju dečje trke imali smo trka 5. odnosno, da, 5. razred, 129, ova broj koja sam rekao, to je za 6. razred, 47 manje u 6. Dakle, 129 5. razred, 134 4. razred. I onda posle, recimo, 6. razred, 34, samo 7. 43, 30, tako da deca što su starija, izbegavaju, da tako kažem, po znacima navoda, sportske aktivnosti, onda su imaju neka druga interesovanja. Tako da možda na taj segment možemo malo da obratimo pažnju, ali zaista ta slika koja je otišla iz Aranđelovca kada su u pitanju dečje trke fenomenalna. Znači, onako gužva na stazi, odvojili smo startove u saradnji sa nastavnicima i profesorima i učiteljicama, odvojili smo startove devojčice i dečaka. Interesantno, trčali su i roditelji pored staze. Imamo jednu ozbiljnu primetbu gde su pojedini roditelji trčali sa decom na stazi. Pa se sad tu vodi polemika oko bezbednosti klinaca koji su trčali i o tome smo razgovarali već na upravnom odboru, tako da to je isto jedan segment na koji treba da obratimo pažnju. Roditeljima nije mesto na stazi, mada u nekim konkretnim slučajima, ako saslušate i drugu stranu priče, onda saznate da je to jedan pokušaj roditelja da ohrabri svoje dete koje je onako dosta povučeno i tako dalje. Tako da će naš cilj biti masovnost, zabava, osmeh, da toj deci, da ih polako uvučemo u sport, a bilo je naravno i suza. Bilo je i suza jer su deca žele da pobedi, ta ogromna želja. Ja sam gledao fotografije i tu vidite neke sve detalje, ogromna energija klinaca i roditelja i nećemo dozvoliti da roditelji, odnosno mi odrasli, ne mislim samo na roditelji, nego mi odrasli pokvarimo tu energiju. Naprotiv, potrudit ćemo se da, kažemo, deci obezbedimo bezbedno takmičenje, da budu svi prijavljeni pod istim uslovima, to je da mora da idu prijave preko škola, da imamo saglasnost roditelja, da nagradimo, naravno, najuspešnije, ali da i ova druga deca osjećaju zadovoljstvo i ono što je jako bitno, da i oni se takmiče, da pokušaju da pobede te devojčice, dečake koji treniraju atletiku, a i mi imamo domaći zadatak, pričali smo o tome da možda razmislimo o formiranju atletskog kluba. Ono što je dobro i što je malo iznenađenje za one ljude koji su došli da nam pomognu ili da učestvuju kao ozbiljni sportski ili atletski radnici, sadašnji i bivši trkači, prosto im je neverovatno da imamo ovoliki broj deca da nemamo atletski klub. Što opet, kako da kažem, znači da može i bez toga, mislim, uslovno rečeno može, ali ako ćemo ozbiljnije se bavimo atletikom, koja je, jer tako, jedan od bazičnih sportova, onda moramo i o tome da razmišljamo. Eto, to je neka moja impresija, dakle, insistirat ćemo dalje na povećanju broja klinaca koji će da trče, insistirat ćemo naravno na broju rekreativaca, pokušat ćemo da zadržimo kvalitet u smislu ovog o čemu pričamo, tih elitnih trkača, i malo da razmislimo sad opet da se vratimo na odvojene startove, jer
Gledao sam te fotografije, gledali smo iz parka Bukovičke banje, recimo, to je ogroman broj ljudi. Kako su Aranđelovčani ispratili trku, naravno govorim onima koji nisu bili takmičari? Pa i tu zaista jedan pozitivan utisak, bilo je mnogo više ljudi oko staze i jedno veliko hvala i pohvala za to, ali hvala i pohvala za onaj naš apel da se na onom delu staze od ulaza u park, odnosno Šarene kapije do Jadranske ulice pomere automobili, to je bilo znatno bolje, par samo automobila je ostalo tu, zahvalit ću se parking servisu što nam je već uoči trke. Dakle, njihovi radnici su podelili flajere, zakačili su na automobile na toj trasi i Aranđelovčani su zaista bili fenomenalni. Ranije je bilo, recimo, na društvenim mrežama mnogo kritika što zatvaramo saobraćaj u tom terminu, pravimo gužvu i onako je gužva. Ja ove godine to nisam čuo, nisam video, neka me neko ispravi ako je to tako. I sve je to pokazatelj da negde uz povećan broj Aranđelovčana koji trče, interesovanje, to je pokazatelj da smo na dobrom putu da ovo postane gradska trka, dakle da svi u njoj učestvujemo, da osim ovih javnih preduzeća koji su sa nama od prve godine, vas, medija, škola, privrede koja se uključuje sve ozbiljnije, da i navijači, da tako kažem, i ljudi koji mogu da pomognu da ta slika bude još lepša, da nas bude što više. I mislim da smo i tu napravili značajan iskorak. Ima tu nekih ideja kako da ljude još motivišemo trče, ali o tom potom imamo vremena. Trka 1300 kaplara nije klasična sportska manifestacija, ima i taj istorijski karakter i vi ste i na to stavili akcenat i ove godine. Jeste, pokušat ćemo i taj segment da unapređujemo, izuzetna saradnja sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava, sa pojedinim školama, kad to kažem, moram da istaknem osnovnu školu Sveti Sava koja priprema čiji učenici i nastavni kadar pripremaju kulturno-umetnički program uoči trke kada polažemo vence ko spomen Kosturnice. Tu je jedna mala kritika, a to je da je malo Aranđelovčana na tom skupu. Mislim da naši preci zaslužuju mnogo više, mislim da ti klinci koji prave taj kulturno-umetnički program zaslužuju mnogo više, to je zaista onako umereno i prigodno u skladu sa čitavom idejom i evo možda da do godine se malo više nas okupi kod spomen Kosturnice, da odamo počast precima, da se podsjetimo kroz taj program zašto ova trka ima taj naziv i kome je posvećena. Kada je u pitanju onaj segment javne tribine ili književne večeri, insistirali smo i ove godine na tome, Miladin Pećinar, život i delo, uz prisustvo, pa da kažem, 9 članova porodice, odnosno potomaka Miladina Pećinara, gde je jedna od unuka Zorana Pećinar evocirala uspomene na svog dedu i bilo je onako zanimljivo, možda i tu više Aranđelovčana treba da bude, ali jedna zanimljiva priča u kojoj, bar na trenutak, otrgnemo, da tako kažem, te ljude koji su zadužili Srbiju, zaista mnogo su zadužili, moji saradnici i ja i ljudi sa kojima sam razgovarao, mnogo toga smo i naučili o Miladinu Pećinaru u ovom kratkom vremenskom intervalu i tako da je negde to naša misija, noseći ove majice sa likom tih ljudi, govoreći o njihovom liku i delu, bar u vreme pre trke, za vreme trke i par dana posle, mislim da ćemo sačuvati uspomenu na veliki rat, na tu hrabrost, energiju i žrtvu koju je srpski narod podneo u tom periodu naše istorije i tu ima dosta prostora za ovaj napredak, ali kažem, sve su to segmenti koji zahtevaju mnogo više angažovanja, mnogo više ljudi u organizaciji, mnogo bolju koordinaciju i trudit ćemo se da sve što budemo dodavali kao neki segment ove manifestacije, da to bude umereno i da bude dobro organizovano. Dakle, da ne trpi ovaj glavni deo, a to je atletska trka i sve ono što ona sa sobom nosi. Kao što ste i vi konstatovali, svaka nova trka i nova lekcija, imali nekih novih ideja već za narednu godinu? Pa ima ideja, to je, rekao sam da probamo da razvijemo te startove, da bude manje gužva na stazi. Jedna od ideja o kojoj uveliko govorimo, ali nismo još u potpunosti doneli odluku, jeste da možda naredna 9. trka bude noćna. Da malo, recimo ako ste trčali u Aranđelovcu 8 puta, onda već imate krug koji je 2,5 km, staza je sertifikovana, sve vam je poznato, znate da je da su dobri startni paketi, kvalitetni, bogati, znate šta vas očekuje na stazi, tako da možda to bude noćna trka.
ove godine jedna od zamerki je bilo da je start trke bio dosta kasno, u 11 i da je bilo dosta vrućina. To je sad opet relativna stvar u smislu da neki put bude kiša, neki put bude vruće, dakle jeste, bilo je vruće. Sad, ako dolaze takmičari iz Novog Sada, Subotice ili sa juga Srbije, njima treba vremena da dođu i da stignu na vreme na start. Bilo je konstatacija da li da dečje trke pomerimo dan ranije, ne dolazi u obzir. Zato što želimo da deca i roditelji i bake, deke, komšije koji dođu na dečju trku da bar ostanu na startu ove trke, tako da to nećemo menjati. Sigurno će dečje trke prethoditi ovim glavnim trkama. Sad, kažem, možda noćni termin i u saradnji sa opštinom Aranđelovac, recimo sa turističkom organizacijom sa kojom imamo sve bolju saradnju, zašto ne osmislimo jedan dobar, kvalitetan koncert posle te noćne trke, pa da negde, ako se sve završi do 10 časova, do 22 sata, da ostanemo na trgu, svi zajedno, imamo jednu dobru žurku i ljudi koji dođu iz čitave Srbije, pa iz zemalja regiona, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, da ostanu prenoće, prespavaju, imaju jedan lep sadržaj, da onaj segment o kojem često govorim, turistički, bude još jedan važan segment ove manifestacije. I ono što želim da kažem, mi smo ove godine imali odličnu reakciju Narodnog muzeja u Aranđelovcu, direktora Darka Pavlovića i zaposlenih, gde smo, recimo, član upravnog odbora Ljiljana Vasić se toga dosetila se, pa smo delili besplatne vaučere za posetu muzeju u Aranđelovcu i Risovačkoj pećini. I pouzdano znam, recimo, da su pripadnici srednje škole unutrašnjih poslova i Sremske Kamenice pun autobus, da su obišli i muzej i pećinu i da su iz Aranđelovca svratili Marićevića i Jarugu i nastavili u Topolu da posete zadužbinu. Tako da, eto, to je jedna lepa priča i jedna nova mogućnost i jedna nova ideja koja je onako utkana u čitavu priču. Bilo je poziva 2-3 dana posle trke, kao, ali možemo mi da iskoristimo ovaj vaučer pa da dođemo da posetimo pećinu i posle toga. Dakle, zaista pohvala za Narodni muzej i ideja za možda neke druge ljude. Neće se niko naljutiti, ja sam, recimo, jedna od ideja, imam u glavnoj ulici u Aranđelovcu nekih, 10 sigurno ugostiteljskih objekata, kafića. Hajde napravimo, a pričat ćemo sa tim ljudima, napravimo jednu lepu priču da svako iznese neku svoju okrepu na stolu pored staze. Nije to puno. 3-4 balona vode, čaše, plastične, jabuke, banane i mislim da će ljudi koji dođu na trku u Aranđelovac poneti jedan fantastičan utisak odavde, o gostoprimstvu, o tome da je dobra energija i onda ćemo imati onu priču da jednog dana imamo 1300 trkača na stazi.